Stable Season 2 ni yitentere kinyanya mweri wenana mwaka yo. Na wishindire tikiti ya mambura ya Kemeru uri scan QR code Reri TV ne yeku. Ugetha wichoke biuria kanoeta kri www.werodigital.co.ke kenda bethira ukiwatira tikiti na kwirirwa mambura ya mweri twetite. Tuko ya royo rukire kateitire akari baishio mbunge kia Olkalau bakethira baichumire rukire kateitire kenda kwithurira mubunge wo mweru nyuma yeku kia mubunge wo mwaka yu. Kiri siasa isithirite ikiringwa kiri kampeni ya mieri ithatu mithiru ni kuonekete mwanki yo munene yo kisiasa munini wa rais Profesa Kithure Kindiki nora waeberedwe tine Rigathi Gachagua bonde bakenda kuonania nuwe na kadhali na nu kwaria kiri mara na nende mambura ya kana kithurano kikaro uyu nikia kuonania nu nchamba ya kirima kiri urakethira ichinda kiri mambura ya kuta kana kithurano kikaro uyu kia gutara nu kethira ari mubunge wa Olkalau atiatika kiama kia DCP na kiama kia thirikari kia UDA na ikitumi utubororetwo kuria nu kuthwania mpumi cia Olkalau ikethira ikionania mwerekera yukirima kirimara nukuthwani mpumi cia Olkalau ntuku ya ruyo ikethira ikionania mwerekera yua kirimara harena bado tukulukira 23578 no namba yetu SMS kana kirimitando yetu yokinyaniria ikethira nkithoma ntumire ciaku yana tukuthurandite kirinteto cia weru themwe Yara tukuthurania kirinteto cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Redekithia akariba ntere cia Olkalau wetera kuthura mubunge wo ntuko ya royo. Rendekethia ria mubunge wa North Metro mdaundira wako bichi kiri Kinoru Primary ukuchiria maoni nkulani. Tamurume wa mokoriere mwingi akirekana utuma ndogo ya kiwendo na ndethia ntere chakangeta. Takuretere chunchike mbere kerondo mwanya rukuo mathabaone. Anko watu ne kirinteto cia waruthe momorto mathithio ni Purity Richard nani Mutembei Edward. Rendekithia mubunge wa North Metro mdaund dia kuotaika ya munda yo Kinoru Primary wa kobisimwe thirikari na gituo kia polisi nire kikucheretie maoni kolani kuma kiriakari bondi ya skuru ye nire anite na rendekithia ikiwa kurina obisi ndene ya munda yo ere obisi ya KPLC no obisi ya Mewas na ko batete kiri obisi ngeti ya kwa kithakene keu amana buwa karini bawetekire kituo kia polisi no obisi ya DCC ya kwa Raimu ariwari na milioni 5 cha murandi yende no mwanka karibambe betekandirie muthuri Murioki aina ribotie Thenya dinoro gikaro kia mwingi kimite kuthwa gikwa nikenda komba kuthwa kigitikiria kana kuregana netwera mubunge North Metro Daud takwenda kwewa Robo Munda etukureji nikenda mba kwa kituo kia polisi na kinyobisi cha mlini wa county commissioner wale wanatafuta bado nitakwako lakini mjue mwenye siasa ule anataka ule ananipinga anasema iondolewe kutoka hapa Kinoru pesa zipelekwe pale Dhura ndio mnasema iende ndio mmesema watu ya Kinoru Primary wazazi mnajua mumeelekeshwa vibaya na mimi nitaitisha hiyo mkutano ndio nikuje kuona wazazi wa Kinoru wale hawataki tufanye maendeleo Bwambere mukarigiti wa mbondi wa skuru ya Kinoru Primary etho akiregana no ntobobu akiunya skuru je ke kwenda munda nkuruki na naleba titekire munda jojo gwita tuna support move ya national government ya kutujengea administrative offices na police station na hiyo vitu vyangu mimi nitakuwa beneficiary namba 1 lakini tafadhali tunaomba tutafute manake mko na nguvu mheshimiwa yetu wako na pesa tutafute mahali nyingine ijengwe ni wapi itajengwa mimi hiyo siwezi kujibu manake mimi hapa naongea kama chairman wa Kinoru Primary School shamba ya Kinoru Primary School isiguswe
isiguswe tafadhali, wacha itumike kwa ile minajili ambayo iliwekwa. Wakubwa tutafute mali ingine. Ende uge bwawe buthabugita nkurani na mwingi baraba kwenda kituo kia polisi na kinyabisha munini county commissioner Chitho Igiakwa. Tukubalieni tu, hiyo ni just a quarter of an acre kutoka kwa 12 acres, tufanyiwe hiyo mradi na sisi tutafaidika sote pamoja, hata na nyinyi. Tupatiwe kawanja kidogo, tujengee watoto wetu na sisi wenyewe security hapo, ndio mambo yaende mzuri. Kana ya ndio wetu. Kama sisi wakazi wa Kigore, Kaithe na Toto, sisi tunaunga mkono hiyo police post ije. That we need also a police post, a police station, kwa sababu ni part of the development of the area. Ona kinya kithira mubunge no thimentire mdauni muthiene nethura kiurekio giki na baraba ingi betha bagitikiria. Haya, wangapi wanasema polisi wakuje? Ende amaja jonde abisa uria ukurungamirite akamishina bya miunda augite no mwankana ndi miunda jithwe kithimwa no ndokwena ndwangi mwanya mwanya kithirikari iri mamirite munda juju na muthie no ntububu burotoki mwingi nikenda betha bagikurukia. Tuko na ECD, tuko na secondary school, tuko na primary, tuko na Kenya Power, tuko na MEWAS, na sasa munataka divisional what? Sisi kama land commission, sisi tuna allocate. Atuta allocate shamba ambayo haijafanywa planning, ambayo haijasurveyiwa. Tafadhali. Alafu hiyo plan tuletee hao wananchi. Na hata ikuwe publicized. Proposed regularization of existing DB, Kinoru Secondary, ECD, what, na itangazwe na tukuje hapa sasa. Tupitishe. Na hiyo ndio mwelekeo wa kisheria. Hakuna ingine. Muthuri Murioki, Woro TV, Mutiriro Kangangi. Kamiti ya ithurano na mianka ABC yuwete kithurano kinini kia Olkalau ntugaruyo kikethira kibwithikana njira ya weru na uma na rurwangi rwokaria rudua kukethira kwina okaria bokwana kiri baraba kethira bakiringa kura na Kenya mabisa bakuringithia kura tutiele mathaya makai kithurano kikuthira kibwithika county ya Nyandarua. Antone Kathenya katoni urambise kari ntereyo tigarite mathaya matere tu akaribage shigo bunge kia Olkalau gotonya ndebe ngo tarimo bungo mojero wao nkiamya kurungamira kithurano kia ABC muthenya omde etindete kwibangania kenda gutigira kithurano kia muthenya ro ni kuthithika wega makomishona ba ABC Nderito na Sanur bakinya gituoni kinene ya utarira kura na kila skuru ya Olkalau secondary na kurugule mutarataro nkadiri maratathi makuringa kura kiri mabisa bakurungamira kithurano bibi kiri tuo bionde bya kuringa kura. These are ballot papers for the 144 polling stations, 144 spread across the 5 wards. In total, we have 73,480 voters. Kulingana na commission wa ABC ya Sanur, mibango yonde ya kithurano kinene kitwe na itengo jonde jawekele nijibanga nitie kuiga wikaria muthenyaro kagita kala gishigo bunge iki gikwirigira kuona mabisa ma polisi ngiri emwe. We anticipate and we expect that it's going to be fairly a very easy process for everybody because all preparations have been finalized. We want to let you know that the security organs of government are fully prepared to repulse anything that's going to be of any harm to the people of Olkalau as they exercise their rights. In this area, anybody who has removed his number plates from his vehicles and is running around, the police have been given clear instructions to impound them. And indeed, one of them have already been impounded and will be arraigned in court on Monday. Migambeno kigwata wambaru ni kamishini wa kaunti ya Nyandarua. Hivyo tumejipanga vizuri sana, tuko na askari ya kutosha, tuko na vifaa ya kutosha kurespond kwa hali yoyote. Kwa hivyo yangu ni kuhakikisha watu wa Olkalau wasikuwe na hofu yoyote. Commissioner wa ABC Nderito ni alethite uringi bwa kura bogatomera mitambe Kimskit mitambela benewetekio atete kwa manoa nini. We have 99.999% of success rate of all our Kimskit. So we believe that Olkalau will not be exception. It shall meet the requirement and the standards that is required. So this election is supposed to be, and it is expected to be transparent, and it shall be transparent, open,
credible and verifiable. Kithurano giki kiririgirwo kwambĩrĩria thaa 11 rũkĩrĩ na kũrĩka kĩogoro thaa 11 kagita karia karingiri 73,480 bakwĩrĩgĩrwo kũringa kura kuma Olkalau kaunti ya Nyandarua. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Narende kaiteneka katuwatene na mwandiki wetu Wanteto Anthony Kathenya ura wambite kambero Kalau atuonie mbica yongwa yothuraniri bwa kithurano karuyu kiria kieteri bonene ni akari baro Kalau. Kathenya uka kuthuranu mbibwa kanya nikaku. Ninkatho muno mutegeri wa Oro TV no ntubwa kuthina mbere kugwatene nani nge kuretagira maumira makithurano iki kwirigirwa kuthithika muthenya waro kuma o gicigo bunge kia Olkalau na thaino twigire skuru eno ya Olkalau Secondary School ile niyo gituo kinene gya gutarira kura na nao niyo kura ikethore gitarirwa ru nyuma kura kwithore kiringwa muthenya kwa muthenya unde mbomba kwithura ngikuonia au ndani turi ni ale presiding officers bala nibo arungameni banini kana arungameni baitu biondi bya kuringira kura bakomba kwithura bakene nkerwa maratathi makuringira kura na membi mulingwa kwa mbesa nombe kwithura ikuonia imwe momba kwithura ikuonia presiding officers bala bombe kwithura bagetigara na ibo bakuthina mbere kunenkerwa maratathi malea akaribage shigo bunge iki kia Olkalau bakethirwa bakiringira kura muthenya waru mumba kwithura ngicokera na nkimba kwerethia maumira mara mamba kwithura maikarika muthenya omde ni ati omde kulali na wikare buige gishiko bunge iki kia Olkalau ni kimbeta kwithura kinenkara wikare bunene wikare bula bukwirira bukathi na mbere kuongereka ona muthenya waru kagita kali tengo jo wikare jombeta kwithura ikiuga ikanenkanira mabisa ba wikare ngiri emwe kenda bomba kwithura bakiga wikare kirege gishiko bunge iki na gutigira karibage ba Olkalau ni bakwithura bakiringa kura na nimba kwithira bakinge wendi bobo akikatiba muthenya waru kiri omde nitumbire kwithira tukiona mutaratara wa uruguria bwa maratathi mara makumba kwithira makinenkanirwo nyuma kwa thaino ni maumbire kwithira makirugorwa ni commissioners baraba nkia me ABC ileo Anderito na Sanur na nyuma kwithira makirugorwa mutaratara jo okumba kwithira maratathi mama kinenkanirwa kire presiding officers barani bo bakaomba kwithira bakirungamire ituo biondi bya kuringira kura waomba kwithira kwambiria thaino mutaratara witu kwiro twelegero kathi na mbere mpaka gento thainya thaitano jotuko na presiding officer kana murungamiri wonde wa getuo kionekele kuringa kura alinenkerwa into ile jondi kwendekana Kim's Kit maratathi kana ile jumba kwithira na gitona gesonko banners JIBC na kila kionde kwendekana agacoka kongerwa mwigwikaria kana abiso polisi wa gituo kionde kila akaomba kwithira kirungamira nge tukisokaga nyuma kidogo nitumbire kwithira tukiona commissioner baraba ABC bakirule mutaratara uria na balai na migambela bombire kwithira bakinenkana kila karibage shigo bunge iki ati benawetikio mutaratara jo wa ulingi bwa kura kire gishiko bunge iki kwithira we wokiri na ukethirwa we ulawa uma na ukiri bula bwithire tobule atu ukethirwa kuna omba bwa kura bomba kwithira bakinenkanira bakireithia ati benawetikio utethirwa kuna omba bwa kura onto bunge bombire kwithira bakireithia ni ati mutaratara jo kulinga kura kire gishiko bunge iki kia Olkalau ukethirwa ugetumirwa mitambela Kim's Kit na kulingana na bobe na wetiki ati gicunji kia 99 ya Kim's Kit no gikaruta wira na batina wagagu no beku ati gukethirwa kwina mitambone kirungama niko yana to bengi bedire to bakiuga ati komba kwithirwa karibage shigo bunge ke bakeumeria na kulinga kure leta gwetukira manu kana gwetukira gutumira kulinga kura tunanjara kawaida bate gutumira mitambo ya Kim's Kit onto bobo muno commissioner Anderito nambere kwithira kialeria na kuga mitambela Kim's Kit kaomba kwithira ikiruta wira commissioner Hassan Nur na ule nolo alungamilite wekalia muno kiring committee ya IBC nkiame IBC na nwane nkiretwe wira boba kurungamira wekere kiri mutarato jo ngirwa kura kire gishiko bunge iki ne ombira kereidia ati
muthenyu aru kethiro kwina wikere bunene na ibanenkanirite mabisaba polisi ngirie mugotigira yeshugo bungi giki kina wikere bwiganu na untu bonge ombire kwithira ni ati kwina mtu mwombite kwithira akikirwa mpeni nontu bwa gutumira ngari ile tina number plate na ngari ino niyo kumbe kwithira kithiuruka ntere mwanya uko na mpaka thaino aluga mtoja kamba kwithira kinyo kotini muthenyo mwambirio atagweta ntuko lakini ombire kwithira kiuga kamba kwithira kinyo kotini ntuko jejete kogu ubone untu tugetera tuone no ikojo emto ikojo ambe kitakwithirwa akigwatwa nontu ba maiteta mama bakuga kuthiuruka gishiko bunge giki atena ngari atena number plate onto bonge ambeta kwithirire ati kire ntere barabara jonde gotonya kire gishiko bunge iki ikaomba kwithirwa jina jingiro na onto bona daino ipo dina mbere na barabara yonde gotonya kire gishiko bunge iki kya Olkalau ni ina mabisa ba polisi ba bekrite jingiro na baomba kwithirwa bake sonkona ngari jonde ligotonya yethiro ngari jantu kiombe kana ngari ja mwingi tiga tu nambere gwetera na kudingatira mutaratara ojo na kumaro tukamba kwithira tukiraukana baraba kethiro bakibe bambere ukinya ituoni cia kuringa kura tumba kwithira tukiona ibao bakethiro bakiringa kura na mutaratara ojo kethiro utali atia. Thank you Mutembi. Ureya tiele madhaya makai kithurano kia Olkalau kubwithwa metho yonthe ya Kenya riu yarikire IEBC kuona kethira kithurano kethira kia Weru na uma kiri kithurano kinini munini wa rais Professor Kithure Kindiki atironekana na kinya mutongere wa DCP Rigathi Gachagua kiura kwari kiri kithurano kinini kia Mbeere North kiure kira kinene kirione atiri kithurano kikagiomba kuyuria webo wa CS kwa Mount Kenya na Mount Kenya West na Mount Kenya East cia thurano wa kisiasa. Raymond Mwenda na kuenjenja riboti. Rea tiere madhayo tala karibeshi ko bunge kiboka lau kuringa kura kithurano kiniki omuthura mubunge wo kiakirege intuko ya rojo riu metho ya Kenya yonthe ya ilite kuna kithia kithurano giki thuna mbere njira ya Weru na uma kuma kenkia ya ithurana myanka ya IEBC myanka ya IEBC kuetithira mbere kithurano ki na uma na Weru. That all those participating in the Olkalau by-elections must adhere to the constitutional requirements, particularly Article 81, which says that the elections must be free from harassment, intimidation, violence, bribery, and undue influence. Gitege kina usindani bunene ate kamurugiri wa DCP Same Kamau wa Weru na wa UDA Samuel Muchina Nyaga. Keito ikarede nara kuonekete witi na mbere putarara kuonekana renge kumane na weya nipo matresi mitungi ya gasi mibira ya roi wikirwa stima kwewa mbesa kwewa inya itaro na into kathomba kuma kithirikari onto kiama kaithurana myanka ka IEBC kikuwa ne bukumo kire muringi kura. We have also had allegations of bribery, and in some outlets the scale of bribery is massive. We have also been alerted of the presence of state officials in Olkalau, which is not a problem as long as they are doing their ordinary duties. But where they are there to interfere, that is also very unfortunate. Kinya kithira atongoria kathomba kuma kithirikari bakinyite Olkalau munini wa rais Kithure Kindiki atoneka kuo ria muthia Kindiki kuoneka Olkalau ari kaita kama thiko ya ura wari mubunge Mutigari David Kiarago bubu kioneka bwiwa mwanya buru na kithurano kinini kiake abwithitwo Mbeere North na ara Kindiki aukira akarethia akaria na akarara Mbeere North akimuringira campaign leo wa muthende. Wewe Goliathi ni wale wa MP na uachane na mimi ukiendelea kunitusi wewe mzee, wewe nitakuvua nguo, wewe nitakuweka aibu. Tekinde kia atekinyete Olkalau kinya mutongorio kia make DCP Rigathi Gachagua atakinya kuo Gachagua akiwe na nabararitanite kisiasa baraba witithira mbere siasa cia Olkalau. Huyu kijana wetu Gitungati ya Nyandarua John Melo, kijana kabisa kiuria kia kinene kirioni nire murugi wa DCP akiosinda ithurano bi komba kuyuri gwa CS rugwa kuwa kaita ya kinyi Mount Kenya West kathuka na Mount Kenya East. Wasitudanganye, na tunawaambia tukiwa hapa kona
ya Nyambende Igembe Central. Wa Meru sio wa Kikuyu. Na hiyo damu ya mababu zetu na mababa zetu ambayo ilimwagika, damu ambao General Rukwa alimwaga, damu ambao General Mbaimwingu Malete alimwaga, damu ambao Field Marshal Mwaliama alimwaga. Ndiyo maana tumepata kiongozi naibu wa rais wa kona hii anaitwa Kithure Kindiki. Kana murugiri wa yudi yake akuyukia giteke komba kuthiria Gachagua Nyakire Mara onde tukuiririte kithurano kia mwaka ngiri 2027. Niambie William Ruto, be a gentleman. Let us have a fair contest. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Kanisa ya Methodist ni tuire rumiri ni kuchanio chotongeria kwa miaka naranende de muthi mabishop bere Kathumba amwe na kwithira bakingata Bishop Deye utongerie ne araukuma Bishop Dr. John Maromba uranwe we na muthio yua utongerie kanisa neu amona kwithira Deye netire koti kenda kurungika kwingatwa kwawe kiathone ke wikiro thumbi kwa Maromba atongerie baba ingi ni bethire ne ndibe Murombo chokandiria a Methodist amona kureta thiri ndene ya kiuru kiuke Murungu ende amona bou kanisa ni kuoneka ya kangwataniro ire atalia nontoka iteneka kinyo tongere boba mwende bakuoneka obumeneria bunene imbie kurengi kanisa ni ashirika bore bakethira bakiya mukenda witithia na mbere we ya Murungu Anthony Kathenya aina ruono romwanya kiri chunchi kembere rukuo mathabaune. Tariki 22 mweri wa mugwanja mwaka muthiru OBC ni kanitha ya Methodist muji munene wa Nairobi jaithukiro ni magana mathingati bakanitha no kiri kalilela tigiro rwa Bishop munene kanitha ni no Isaiah Deye ake OBC ni mutaratara ujo gitongagirwo ni barabara ma Bishop manene kanitha ni no Lawi Matthew na Bishop Stephen Kanyaru na ole no atari ko dina mbere gutungata Bishop Mugwateri nyume akwe OBC ni kwa Bishop Deye. Kanisa Methodist utendwane katurare twe gumo umara mantona ya mutaratara amwe no gunyimya kwebo bisini dena gikosi kiae ni bathithire ndiunga Kathumba bisini no mageria mao magusoko bisini makethiragira jingiro nja kanithe no na nkusanyo ne kuonekana gatigati ka Deye athinga tibae na igiwekaria Let him come and pray. It's a very simple thing. Mimi sija kuja nipigane na nyinyi. Na huwezi kuja na kunifanyia hivyo, huwezi kunitisha. Hatukutishi baba sisi wewe. Nyume ya Mary Kathumba ndio tongore ba Bishop Mugwateri Stephen Kanyaru, Bishop Maromba tarota Bishop Mujero na kujukio tongore bakanithe no. Na nyuma ni konyudo mumbako dina mbere gutongeri ta Bishop munene wa kanithe no kire mambura mala mathithikire nyumbani nene ya KICC. Kufika hapa mambura mama kijura ne tongore bakanithe ya Methodist ile muna tongore bagi siasa a biashara atongere kumathirikari ni amuna mugeni wa gitio ali mugambithe ne munene Martha Koome kire mambura mama KICC atongere baingi balabalirie ne bethire bakiuria Bishop Mujero John Maromba gotigere na okinye mudia mpado ile jidhiru tekithi na mbere kanitha ni no. He himself is prayers, anaitwa Maromba. And Maromba is three prayers. So now if we have prayers, what will make the Methodist Church not to grow? This will be the hand of any squabbles to be witnessed in the Methodist Church in Kenya, isn't it? Amwe no gukulingana na utulia bwetu mpaka omde kwina gisunsi kinene kethingati bakanithe ni ya Methodist balabethiri to bakire idia kulega kunganiro kwao ni Bishop Maromba ali obisini na kweleithia tibatugwitikanirie no tongoria bwae. It was a coup, only that this time round it was organized by the clergy. Unfortunately, they came to office through a flawed process. And as a believer in democratic principles, as a believer in good governance,
I am constrained to recognize them. Korita muntu tirathiria miaka 5 obisi ewe no tegwetera conference utwira neki untu boko murita tonto bou ntomba gwitikaniria no tongeria bwejere ke makosa na ke weya no tuturu ya Kristo nyeto tuga makosa tuga weya sin, breaking the law of God. Natari mantu yaino Kristo nata thingatirite mitaratara yetu ya kanisa na igundu tokwana chonko yare kunde tats kurita muntu obisine koinya ntaibiruo bwega no ntondathoganirie Reverend yake akuritwa au na njirera riterwe 1 atetera wiretwe achore bawe batetere bawiretwe na ninge ministry ni aringe kire muno nonto kinya kethera netere yuno chonte to ikwarua kinya narua kile baraba ebilie deo bisinita Bishop Stephen Kanyaru Bishop Maromba leo bisini kulingana na katibu ya kanitha no na mpaka mdeni adite na mbere gutongire kanitha no egabula kubatelie muno kile kuleta ngwataniro na urumwe gati kathinga kanitha no wama represent Bishop nguo yake kwa na members bonde bega na bae ba kumwenda batakumwenda bondi bake nonto ndi mutongeria wonge twino nikenda tumba gucokanira turia thina yetu ikuyambirie nimbi twagira tumirigirie yambirie Wakathenya rikano tuborore turi kuria no kuthwania mpumi cia Olkalau ikethirikiona mwerekera yu akiremara atone kanya kambere gakunoka tuchokera nirono rokano kuona barabara injero ire kethireki watanithia thoko ukenda ithireki aramia kuntuko Nandera ino mabati ninikita maguri obwega aragage 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581
292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium. Nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yeah! Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage muthigo jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwantito nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwena gwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Nyakalora mlolwe. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana leleleke yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Nuko thogani ya gweta sukuru kienda kuthomera ondagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ondagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ondagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganirwa ikurigito indagitari uteguchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Green. Nontu matha izeterere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria Ile kama yako kuigua. Karioka ngentera boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba etere kariojo. Chiwa ndo mekaire. Ete morugi.
Ndoka imoduyo ko tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazu. Jojo ronekana ndukene chionde. Na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukala ni wanyombe. Jojo nande netosa. Afya Plus. Anki nenye kedirire. Karenio haumburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntimetingana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona tu ya kwanja ange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nasho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Thoko ya Kanwa kwithira hiri yonka kiateti ka municipality shilini amukirite murandi yo kubuithwa kwa barabara akirure murandi yo gavana wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki wite matunda yangine yeyite ntereu kiri siasa mbunge wa Chuka ya Ng'ombe na menere tubonene ni atongire bangi kumena skuru ya Kiandanga primary kwa akiria makara kendo chukiria uronekete akiringa kibarate na ukide kithomo ntereu. Nicola Chabari aina ribotie. Taoni ya Kanwa irari wandi ya Mariani Chuka ya Ng'ombe ni taoni yonka ke iraje na municipality chire ikanagira kwithro je na municipality wa Kathwana na municipality wa Chuka na ara ndintugo ya munthe ithite na mbena kwamukira akwanjirio gwikirwa kabrosi raundi ya taoni eno twekirwa kabros barabara cietu iria ciothe itumagiria kuma Mexico Kathokoni itana rugorwa wakunga kana twekiromba mbere kabrosi ithira at least barabara hiyo one komenda authorization yake kanena kunengerwa doza na ngreda na mara mwema kenda na mafu wakaendwa nani kalinga tokea ngoi wero tuita kwa mbele baba muti kabwana ami audito kwa mbele muti ya Kanwa ni matunda ma municipality eja ila tunengeretwe by next checker cia kuimprove municipality cietu cia county watuika kwina mbeca fulani cia kuimprove Kathwana municipality togwe Kathwana municipality ni mara kama wana tauni yonka Kathwana municipality na tauni cienge including Kanwa tuko pamoja na twauga no twagitumikie Kanwa municipality Kanwa town kile ikoonekana na nyuma te barabara ile ndio cia maroli ne barabara ya ukira tumendo twauga batobora nduka cia rutimagira mama kuma Kanwa ara manjika kamwete sana mangi makovarol mangi matiro ni mena mangina na to mora kama kawroku ana mama mama kwete dina twauga tutikira lami tuikire kabros Mononkoroki atongoria bare speaker wa county ya Tharaka Nithi twe John Babu ibameneretie mubunge wa Chuka ya Ng'ombe nonto bachukuru ya Kiandanga chukuru ekwirikana etie na utethio bukonekana kuma akire thirikari Ungane musisolo cia Kiandanga gaba na bana wa kimegano no tumire karabi ya ECD au Kiandanga lakini kwena mtongozi orogago ona kelio orogago ona na misamo na misamo kaga zakati madima kauga kamkoreta lakini ukamwona Kiandanga ni east or west atemenya tutakwenda atongoria makorera ciana gitwero kia mwana kenenge na mwana tuya atongoria twina mayo makorera kere Kiandanga aciari kama rabebagia makaa ekena makimacio cia cukuru atokera kwa kwena mbia cia macukuru bo rĩu no tũne mũreme mwamona mwĩwambĩki mwĩre mbia cia mũkũi wa mũgi milioni cigite yakia macokerie kuma Kanwa Chuka ya Ng'ombe Peter Nicholas Chabare Muchiumu entere chia maranga kagari South Embu ni yokurira Kyoto kia mwendo wo uraurwa buthu kuma uranjara chewe cheunangwa na kinya abatu mwanki akirikana ni mwamba wa muguka yabara mwandiki wetu Nteto Orita Mwaniki autwathira mutano uyu nende na kwithira akitutira uturba wa hospitali ne ya Embu.
Family imwe kuma mwena wa Maranga wandi ya Kagari South thiini wa gicigo mbunge kia Runyenje kaunti ya Embu ni marakaira kivoto kia mwana wao vuva yake kulivua nae nginyagia kunangwa njara na maguru na vuva ucio kuvivwa na maguta ma petroni andu maturanitie nao agikwirwa atike ni mwei wa muguka soka na koreria andu acio maramuriva na mera tigai no nginya kugie na gitumi no nginya ukora kwina sababu marega matigana na mathie na mbere na ni maemburatha na mathie na mbere mathie nginya kumira marauganira itwe mambereria kumurumiria vau mamuna nganjara mamuna ngamaguru na mamuvivia nginya na vetro riu mundu ucio twamureta uko thibitari guku riu makiugaga ciiko ino cia gwoca watho njarari ni ciengivite muno mwena uyu na thigari matironeka makimatethia ni ucio ni mwanake wa kathatu riu wikitwo uguo andu acio engi tondu matina vinya makiremwo gukinyira kivoto kiao turauria thirikari tutongoretwe ni MCA wetu twendete muno Susan Wariru angikorwo no kuvotekeke ni tucarirwe kivoto gietu twita family itondu acio engi makirite nundu matina vinya na matina voti na umane ati mwanake wetu akomete Embu na tutina nginyagia mbia cia kumuthondekithia na varia riu marakaira kivoto kia mwana wao makiugaga wana angikorwo arai na mavitia mangira munyitire na kumutwara kuri borithi ocerwe makinya ma kiwatho riu nyauri atiriri nyimbise mundu wa aya ndirarega mundu no aye lakini avirwe polisi athitangwe ovwe no ndiano na mundu wetwe rutha thiini wa Kenya ino wanakorwo ni uriku thiini wa katiba ya Kenya wetwe rutha rwa kunyita mundu na kugavurwe au nangwe nginya na nyondo au maguru nginya na guku ni egweta kwa kuvura kwa mbica guo wanalizika no kuvua nimbuga atiri kivoto gia mwana wakwa nikioneke gwa kavinda gaka aramukira urigiti thiini wa thibitari ya Embu level 5 ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta Rita Mwaniki wa Musiri. Musiri wa Dennis Mutembei Makembo ura warathire mucethone mubira yo mauru atatika UNESCO FC na Kenya Prisons ya Embu ntuku ekiumirwa rindi bakinyire koti ya Murimanti arabara menyethe tumuthwani rwa kethera ikinyo koti ntuku ya ruari indi bethera bakirwa na rakinyiro koti ntuku yoro bakionania kuria kwandro kuone barombete kwirwa nteto cia uma na bakare uspindi wa Tharaka South Nyamai Bandu awete karekare rire koti na ritumba kwarirwa kire muingi makena babu na kulikithia nteto Mire ya Dennis Mutembei Makembo ria atere utoro wa enyume ya kwirikana uratho wake mesetho iria aruthitwe katigati ka UNESCO FC na timu ya Kenya Prisons Green Beret omonthe ni barekinyite kotini gacaikireni kiria bakuga berirwe muthuganirwa wa kuratha Mutembei agakinywa kotini tia Marimanti omonthe indi enyume ya gwetera batione dalili bakuriria bero muthuganirwa arakinyithirwe kotini muthenya wa iguru na OCPD ambira manto ma kesi ya muthako urarathire Dennis akaya tare munde Wednesday akithikiria nguo ya kotini nderwa mtu wakwa araretirwe igoro kitu kuru uchunguzi tukumenya mtu ura aretirwe igoro na turirwa akaretwa kaireru so itukuona kuri thirikari kugire gutwitha bariuga onto agitumine kuona kioto kia Dennis Mutembei bakiuga barenda kwirwa uma iguru ria nteto ino bantu bakwewa nteto kenyume na buria gukari onto nkinya kuu ni guterwa kanya na bena mauntu maingi makuthi na mbere mujie iguru ria nteto ino twirwa na haki ya kuona haki ya mwana wetu nontu mwana muntu tindia gukana kuratha so OCS na OCPD bamarimands ibageria kuona baku tukuthiania nabo na njira emo timbirwo mbuye munthi gutuika mantu mago barutire goro ni guntera time na kumbenyangiria nkinya wakati ibaruthe kwethirwo iru mbindingirwa thimu mbuye riru tukwenda kumenya ripoti ira ya andikithire kotini yagu ikenda tumenyaga mbariru wegwa mwana wetu akona aki yake rabati kana athimiona ogumo nkatha ino ndi gutire akitweni ono tuturirwa kaire akajaru na tuliritwe tuje kotini twetere muntu uju urathite
Dennis Mutembei tumone kinyana metho na tumegubu kuri ukweri bukuonekana. Bariromba atongoria gutonyera kubatethereria nionto nkinya Mutembei arai na muji munini mwekuru na kana gaka nini. Atongori bathungire batugwatie kuthingata akia mwana uyu nontu i mwana munini na ena mwekuru na ena kana kanini ntiumba kungangana na gwakwa ngangana na gwake wanakabarira arari moyo na areta mugate gwake ni no tukurira na siasa sana batharaka yetu batugerio tugwata njara tona kioto kia mwana uyu wetu kaya kurotheri nontu karataka thirikari kwenda tuitha weru ba mwana wetu tumenya imbiyongwe imurite. Ni ariansoanite na usipindi wa Tharaka South Nyamaimbandu kukurukira njira ya thimo nyume ya kuremwa kuonana noe. That once any matter has gone before court, the investigation is underway. We are not supposed to discuss it with the members of the public. Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Akariba mwepa kiuchwa tianist ndibore itioro uchweti kiongavana Meru Peter Munya kura kukumira siasa cia ishigo kiu kuringana na akari siasa ichomba kureta nkirithano ya kisiasa inene na rumenati atikawe na mubunge wa tianist Puraburi bakiuri otongere buro kaiteneka kwa wakanya kenda kurutira akaringwe. Brian Kimathi aina ripotie. Bamwe bakari bakigucho wa Ntigania East na ndine basiumirite kumenere uro gucogete ke ugavana ja kaunti ya Meru no Peter Munya nikiraba kugaga tonyerete mono siasa cia gicigo bunge giki wowe ituiche no uretete anto oaika kona cionthe okiwa abathurwe Tiania East na iro tukwenda kuromba twakwire orombe kura ciaku mbua wego kuona akatoriti tukuthura wa ngavana na tureta muyumbe nwe tureta muyumbe nwe muthara antu bao twekirite rutere au project iro kubanga au kwetu atukwira yabao tukuona umurio mwa romete ke MCA aone kuria na ndene giuchwa ubangite kulwamia ontora aspirant MP turendro kwira rekana ntora eyo lwamia na mwerea lakini 2027 ukona teri Peter Munya akuringana nabo niwe kuthura kethira ni giti kia ugavana kana ni giti kia mujumbe kethira ni teke MP okwenda we yaraka urombe teke MP kethiga ngavana okwenda Munya otegoro kiona wetora kuano are ngavana amenye kuma ruare arege kuruta lambu irakuruta na kwethia kuruma mheshimiwa Mpuru na kwaritha tuga kwarisha mheshimiwa Mpuru akime abatu twatilete mheshimiwa Mpuru boya na Munya tumwire itomuichie boya muno we bwana Munya tukurie kiuria kimwe we no ari minister wa agriculture no kurigana mbira to nenkero uru 1 billion cia mira ile jetere ke mwenge twato kuri mheshimiwa ina waikerie Mpuru chethanwe no itanete district ka yele tigane isti na centro bado tuandika erwana tigane isti kana mirongo ele centro ne kwandika mirongo ele kurombete kya muyumbi wirombete kya ngavana no aimpuru winganite nwe Nguruki bakiuga Munya na arena kanya ukabereka kwithirwa ari mubunge wa gicigo bunge giki gya Tigania East na tonya tungi mwanya business ekithirikari weno aire machiara kuma we muyumbe kuma we ngavana kuma we CS kuma we kuthurwa ikibake thirikari nera ya rutangu nkurukia githimi ende twe no tutebwo tuthithiria tukwenda kwira atiri deka kuruma atongoria betu wa ngavana miaka 5 wa wasiri wa ngirgacha miaka 5 Munya otebyo tutiche byaku muthara ukiaweta muthara re urare munene yu aukire bare ouka rware mheshimiwa Mpuru kuma are MP na ngavana kiraito ekuo ile muthara yona kantu ke report la Nteto cia Weru TV kuma Tigania Mbita Brian Kimathi. MCA wa municipality kale mutethia na tariri ti antu baraba tura na mawathe maita ko maita ibethira betumiro bubwe ni antu bamwe kenda kubainyilia kuromba mitayene kuguna bangi ariwa kuri na muswanda kubangani ukari antu bamwathe muno baraba mitayene kibuko ariwa kinya baraba inge bethira baichumire kuromba mitayene ne bakuma ndiguru motori ya Tanzania kyontu bonde bwe kirandao bara bataukiri ni chunchi bya mwere mutugikare na ribotie. MC wa municipality kale mutethia na ugite kaingi antu bari na mawathe ni bethirite bagitumika buthuku ni njume aria kuga bathiurunga gwa tauni ne mwanya bakiromba gotethio bwa mbesa iria kuga chite bagunaga bongwa ende chigunaga njume u most of the time itubatumira buthuku muno gi society
ukethiria antu ba be bond differently bejukua bakathiurunkua njira na bakuritwa njira rimwe bageta bajukwa batindwa banikirio wene antu amwe ntaila ya untu bobo MC uju arugana kamatete muswanda mbunge ya Meru jule ajuga atumika gutegera antu bari na mawathe taunine cha Meru akiuga mtu getekirwa kuromba utethio no mwankethira ari na baruge kwana nyumite ikundi nekiriku na ni utethio buri kwa kubatara na akiuga iji nonjereka benga taunine mono akiuga bengi bao baumite nthiguru ya Tanzania isheria kuga antu bara be bond differently kenda betha bethiurunka wanjirene no mwankethirwe na baruga you satisfy nyagi gikundi kiao no tubena leadership kiao tugetha gikundi kiao tuketha kiri registered akethwe kiri gikundi kiria akethirwa itumenyini ndie kwewe no tumutetheria ayo nuntu nandi tukona advantage ira tuboti kugethira antu bariuma Tanzania pakera bagai kwa street ne chetu naja at the end of the day uti dignity yo kana utishimara ki mtu leo ya tukutha tweja na as a community na ntobaitu batu bakaria tokost migambo James mutethia rititendire akuguna ikundi kimwe kia antu bari na mawathe kuma wandine yawe na mashini ukomorithia nkara kenda bakaiguna bungwa na bethira bagicukiria kimuturendire bakwendia tuchui akiuga mashini ijika baguna mono akiona ni uri antu bari na mawathe bethagira bakiuriria maturene that it is the high time tuambi kuchwa opportunities chanto barabe ibundi differently riagu kuandikanwa ituthithia meya manene muno and public service bond nimenyo nuntu tombo kwambirio chukuna gintu kiu nuntu the biggest argument irandi gwana antu baba utiguntu inya kumwe tubarikana kiri podrade to sheweru rea kwari etwa ni mutuge kare Muciumo kuma njukirie cio mbunge ke Manyata kaunti Embu ni bakurira utethio bukureta muri yo mwana wo Kenya wa miaka 30 na yumwe ora bakwirire nthigurune ya Saudi Arabia kirikana iru ni murimo ya meningitis mbere yawe utoturo nende ni baya ichume bile kurita mwiri nthigurune ara ntugo ikethire ikirika ntuko enjumaine tariki 21 mweri yo bakiendekana kwithira bena besha milioni 1 bari kenda mantu ya kumbika ritamoneki ena ronoro rokeao Ni kanitha wa Masakaya itura ria Njukiri gicigo mbunge kia Manyata thiini wa kaunti ya Embu mamwiritu uramenyekana ta Frida Kageni Murage wa ukuru wa miaka 31 uria urakwirire bururi wa Saudi Arabia vuva ya kurwara murimu wa meningitis. Frida athiire Saudi Arabia kwa mundu wa miaka 7 athi acoka anywa ndawa icio acoka kiumia giki kingi gia kathatu ero H pylori ni thiru ndaina H pylori ringi koguo kindu kiragiriritwo ni gwikirwa ni mbica ya MRI abiro thibitari ria nene acio mathi mamutiriti na mamuvura mbica maroria wega magikora ina meningitis. Frida ni my daughter nike first born na nini narwarire nikio uranyitirite family no na kuma twegwa no atutiga wana niegwe takwa ni muteu mwivoko no ngai ya mbere ya maundu monde kuringana na aciari ake marauga marendekana makiia ciringi milioni 1 ni gukuriva marevi ma mochari na kureta mwiri nginyagia Kenya ni undu wa kuvaririria mathiko. Mwiri ucio wa Frida wagirwo kurutwa bururi wa Saudi Arabia ikinya tariki 21 mweri uyu wakora ti uguo uthikwe ni thirikari iyo. Twikira kuvewa deadline twirwa mwiri kuiga kwa 14 days na twatara kuma muthenya ucio Frida akuire turonie deadline irathira on 21st mweri uyu wa mugwanja. Messenger twanyitire so twerirwe tutingigirwa mwiri makiria ma mithenya 14 kumathikaga mithenya 14 yathira tutagirite mwiri kumakuthika aya mithenya 14 turerwera ikathira tariki 21. Family ino riu magikayagira thirikari na andu a wendi mwega kumatetheria kuriva mbia ino niguo mavote kuthika mwiri wa mwana wao. Ningivoa andu a wendi mwega kana thirikari kana mundu wonde
andethererie mvote kuri mbeca ici irendekana 800,000 nigetha tuvote kuruta mwiri wa Frida kuria uke Kenya. No mbeca cionthe iria ingikora ikiendekana ni ta milioni 1 nigetha tuvote kuthika Frida guku gwetu Kenya. Koguo ningiuria andu a wendi mwega, atongoria etu, our area MP Mukonji, our governor Sicily, na atongoria onthe akina women rep no mageri gututethereria na andu onthe a wendi mwega uria tungituika tu ya kwinukia mwiri wa Frida niguo tutuike ya kumuthika mbere ya deadline ikinyite. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nikumakire riboti uno tukona kanya kangi kunoga twicokera nirono rokwambia aringi kura. Mataro kiri murito nursing ureterine Imperial College of Medical and Health Sciences. Murito ukoroja guciandikira ndawa urigwo wengwa riungagira ndagitari kana murigitani. Cibangira mathajaku ukiathurana egitara kuthoma na mantu jangi kenda kwebera munoga jo mathuganio. Ukarotiga kuthoma riungaira mauku uria aritani biuria kenda kuongera umenyo kiri kithomo giaku. Tigira no kuma mubwega ntuko cionthe kenda kuthiria munoga mathuganione na kinya mwirine joaku. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda nyumbani anywhere. Hey! Tunalea, lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kire wonjorithia boremi ukaga stock customer bakwebaira uri na ngugia agrovet kana ya gwika stock chokaniria stock ya fertilizer mbeu na binge bionthe na njira kuigwatira loan kuma kwa Avenues Financing nore na mweri jomwe iri kana kinya 3 Nusa plageria, mpoka, cereals, kana kinya irobia ndevya kiri supermarkets, processors, maskuru, kana kinya kiri mikawa, igwatire mbecha oro, weterete aguri baku barea invoices chiao. Avenues nitikiritwe ni Central Bank of Kenya na ntutu chiaku ni karito bwega. Avenues Financing nebo uguni bo biashara ku. Ringa star 78989 hash dhaiji, no dhinga tema wadho. Kana uringa dhimo kiri 0711133300. Avenues, Kako Flow, Restock na Loan. Igwatire mbecha kiri invoices na uria suppliers kureo. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua na trimanite na atongeria bakiama kia DCP kuma Kipsigis muchiku wa Weba Munyoro. Uri na munini wa rais Professor Kithure Kindiki trimanite na atongeria bakuma kaunti ya Nandi kwawe Karen Delikithinchi aina nteto nkuluki.
Ngamanio ciagie siasa ntukoya narua ni kinyete rutere rwa Rift Valley tukiambiria na rutere ruregani Rigathi Gachagua agika gikaro na gwati mbaruba DCP kuma Kipsigis ntere chiawa Munyoro. Mimi nataka nikija kwa meza ya kitaifa ku negotiate kwa ile watu yangu wakiwa Kipsigis wako nyuma yangu. Ni araugete bagati gerani bakugana kura chia Kalenjin na Rais Ruto agishokera makarika jake dhurano kia Murdikil na kuga agetania na bo ikinyagwa ikinya. Naona kama ni mchezo. Kama vile Dikil tulipata 38% na mimi bado kanyanga huko. Nilikuwa tunaongea na simu na kama ningekuja pale Dikil tulipata 38% na mimi bado kuja na nikija. Mimi nawaambia William Ruto, mimi kwanza kwa the college, kwanza wa Kipsigis, hao mimi nimekunyang'anya. Hawa. You have cheated the Kipsigis people for too long. Na kuwadharau. Ukitafuta kazi upe hii wa Kipsigis, unawaonea. Sasa wamepata mtu ya kusaidia hawa. Mimi nitasimama na Kipsigis. Nawe munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na shemanite na atongeria mwanya kuma kaunti ya Nandi ekenda gutegera mirandi ya gishigo mbunge mwanya kaunti EU. My good brothers and sisters from Nandi, thank you for coming to look at the status, speed and position of the various development projects in the various constituencies within our county. Ruaria rwage siasa rugetonyerare ugete siasa ni thingatere mutaratara kulingana na igita akenyeria bataya gututera siasa cia 2027 mbere ya kuariria 2032 kenda gutigira mirandi ya Rais Ruto itikurira nthi. Whoever has whatever interests, ambitions must know before 2032 there is 2027. Yes, and therefore we must have some order of priority and say for the time being the most urgent priority is to ensure the good work that the president has done is not wasted by political brokers and conmen in the opposition who do not seem to understand a single thing about any program, about any sector. You will sit with them, you will talk to them, you will listen to them. You will not hear them talking about what we need to do about our education sector, our health sector, except saying they will abolish. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele Wakethenji. Urokumiriria matagiti ke seneta kaunti ya Meru MCA Mwandithile na menerete mushindani wawe Mugambi Manyara kumania na mere yawe ya kwaidi atongeria banki gitiyo imurare ke kwiringa kibara no riti kinya seneta wakaitena Kakathuri Murungi kutariria karibu Meru mbani bwawe na witi na mbere kiribo kaita kawethirite ari utongeriene John Dega aina antetonkuluki. MCA Ondi ya Kithi Mwandithile no mwabara bakumereria matagitikia seneta kaunti ya Meru akere muthenya wa muthentere chelimbine kagita kunenkera ikundi kelimbine simbio tenti ya Mwanaiti na menerete mundu wake wa siasa no Mugambi Manyara ikiragu antu jirorwa nethiritwa kiruta miari tari mea kiria karina kana atongere bakuma wondi eno ya Kithi akimuromba kuiga na gitiyo kiria atongere na gakinya kari bakuma ntere ino cia wondi enu kuri antu bare ngudune arantu kwingi bengo ne antu baba bengire ibengiro ibaba bengire no ndu bira beirite batete na weya ibitina baretete ngundune ndaigwa Mugambi Manyara akiua ndaigwa agwete kamuntu kau tujamaniria kwa ngundune kamuntu kau ke Akithi dendo buri awe tumuntu turya kana Akithi ne antu bari agwa ito muntu Mugambi Manyara na raidi ya kuruma antu ba Akithi abeta tumuntu so edera na kwenda kuya ne sande ne na amani boya nare amwe na amani amenya achogora itire ata ore yire kindi kyara kyoga nari totoka nari ele muri ugatia ele muri ugatia
kagitanu akwithile na rombete seneta wa Meru kagitania kanwe kathuri murungi kinya we kuga kibumagiria ntuni na kubera bura baruthirite na nkuru kubera bura bangite kubaruthira kura cia seneta itirombwa na ara irombera TV-ine ta muntu ake amashinani kwiko ko arete into atwire bwa tuthithiritie atwire bwa tuthitheria turia maloi nara siasa na tongeria mwanya bara bakuthingatene na ithire kireke atho eke baonekete bakiringira ndebe thirikari county na gakinya thirikari nene kenda Meru bakaumba ko bakiona mirandi yothi na mbere niki nondo batatu ore gibera Uhuru Kenyatta tokeria kara niki gibera be mukurura weta wakibage tokeria kara bature atwae wa deputy president yuko tuthikira tokeria kara kama gatutethie nai isa kimotuma ndoithinkia kuma kuangabana Meru nekiri MCS baba kwekyo bakuthithia ngabana mutuma imuntu kumenyana ate akuthithia na muntu kumenyera Meru na ntupetu tukalieni ngabana isa kimutuma tuone imbie kiroto kiwe na kyo Meru na ontone ngabana no mweru tupetu waza boti ngabana mutuma ndoithinkia kiripota na cha Weru kuma ntere cha wondi ya githige chiko bunga tigana we stimbeta wa John Thiga akariba ntura ya gitwene wondini ya Kangeta ni bona ni itike mako kuthiatire kare more ambudire raroite inde ya watika ne ingili nyumba ya ntumurumo mwakiri kana utuma ndugu ya Kiwendo nayo aturi baruwari tire kare mbere no ntuna watika nite kinyare ingi ari na ng'ombe nende akari niba kuromba watho kuyukua kenda utira umobo mantu ya nibo kumbuka Duncan Mwathi ena teto ya Kiriga Liga yekuyiritwe ntura ya Gitwene sublocation ya Kangeta nyuma ya muthaka wo kurubwa gatigati gintu mianka 40 na rietwa Samueli kuthaura mburi ya muturi na kurara neo utuko bunde agitumaga ndugu ya Kiwendo untubuko yiritwe imokaririgite wa nyumba 10 sublocation ya Kangeta wone nturi wetwene ndikwiyogoro ndethe mburi ya kwete kuo ya mutano kwa neto swa ndara twara makama kiri tora mbere twa andu baba bambera mburi ne kuoneka kwa muntu ne kwani mburi ya kwa nda etera kibarwa nanke ya mburi ya kwa etera ndara kurio kwa kana undi sako ne mun kare kambe nkiura si mburi ngesoka ndasema ni amwe kuroke ambera mburi kwa Samueli ere mburi ye amiethete mukoke kumeoro ametumire to muntu atumara mwe kuroke ntato ikarekire kintu tha mwanja iro ndingiro thimo ndero kwi muntu ukuma umamite na mburi na ng'ombe na nakumama na mburi na nyaruare na arere na mburi ya itha na naingilite nyumba arere neo nakaingila nyumba na ndayukia uchunguzi ndamenya obwo mburi we nyumba ndaringira OCS mburi ino yithiro nyomba gwake na nakuri kumitwira nyakinathi wirani hikanaga acokera mathaa mogoro endelea na shughuli araba ugite tire ya mbere nuntu arawatwa kaire na mburi kioroni gya shukuru na arawatwa kaire na ng'ombe agitumaga ndugu ya Kiwendo nacio lakini muntu ngweke eya wokwe ya mburi atete kuria mburi era ya nyama hapana etete thie mburi emwe kuru eyete ng'ombe ku kwawe amiethi muka ibyo byatumire kinya mwekoroke amwebelie musie sio mara ya kwanza kupatikana na mbuzi alishikwa na mbuzi akiwa kwa choo ya shule akiwa Kenoi akakuja tena akapatikana na ng'ombe na kazi yake ni kutafuta mbuzi na kuna bibi mzuri sana akariba uri tendo angisho kali kuthongera mantu mama na muntu uyu kuyushirwe tagarira kiwatho nuntu natwikite wati ikimenyekanaga igwa cimani skuru ya Gitwene comprehensive kogu kinyatwa na toskuru no wewa gituwata kinya ati kulitoa ikenda yukirwa atua nuntu bambera ko mama na ng'ombe ethete muka mbori teu nenge nio na wati nio na iwochi mani skuru ko wende itabiembe mununya kwoni ana ba ukalia skuru na araura na twire ana ng'ombe njweri ntuku ithatu na mburi ngi aina amethete mweguru nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbita wa Duncan Mwathi ono tokinya muthio nteto cia Weru the mugucokeria nkatho no tubu kuthobatanirite na uni tuketha tukwata ndu yuru kirikiri mubango yuaku kia tukari na moneto mathithio hari Purity Richard pokawate na ndoka screen nteto cia Weru thaithatu